Ka thlong nong thleu government secondary school ka baladon hakarta ka balarang ba bha hakajing shakri ban sei ki samla puli hala ki kirdan ba pher kadang sakut haju kum kata ka secondary school ka ba ka ni kajing sakut jong kate ka shlem kala penlong ye ka hinyo trap youth council HYC nong thleu circle ban mi shakman ban lekendo markmat yu director katanat ka puli puthi rengkat berkasong jingdawa ban kentiu kirdan no ye kate ka shlem shaka higher secondary school. Kajingli ikendu yu director la penlong haka arp santerik risau ar hajar ar paulai balayalam duba job karnayor ubadeyu presiden ke HYC nong thleu circle baduba drambor maulong ubadeyu education secretary ke HYC nong thleu circle habakran skilat pathai khobor uba job uloong bakate ka shlem kala idon kambha ban kentiu yaka shaka kerdan higher secondary school bat kadeiru ka bala ai kijing shakri hadu san post nem tam ban penyo kijing nang jing start shiki samla puli ka thain bat ulo ongru baha kijing yakran bat director ula pen kenmau bakane kaman kadei ka bala pen sa teng da katanat sarkar hadin bala pen pena nadu usnem ar hajar khat khandai handrai tat hadu menta om shemla kentiu kerdan kumbala pen bena kumjuru na kaliang uba drambor layathu bahadin kajing kran rengkat bagajing IT ya dor khas jo director utei officer ula kubur bagatei kaman kaladei ka por ban kentiu kerdan no kumbala dawa rengkat bagajing penbaik hang ni hang tai ni na ka leng ka HYC nong thleu circle menta ka sngi niwan ban ya kendo ya u director jong ka school education makhlaya Shillong kadau ka ba mangi niwan ban ya kendo yu u kalong halor ban upgrade ya ka school nong thleu thlong secondary school sia ka higher secondary school katkum ka notification balap pelai da sarkar hakalai phauterik April ar hajar khat khandai langba u director SCH marak ulapha ya ka proposal sia ka district director sia headmistress jong ka school te hadu kine kisngi ki bamenta labun teli kisnam nimsyam layoi ya kajing saiso dai halor kata kanong rem ni kum kasang nyimla ban sipet ya kata kajing jalan jong kajing terekam te kum tangila sengaudei hakane kesngi bangin wan ban ya kendo ya o director badai page ya ke education te menta kesngi na kaliang jung u ula kubur ba kane kekam kaladai ban urlang te henrai dang don kato katne ki ba mangi ngindang ya keren hangna heng tai ke ba ngindang ya penbaik tengi kermen skam ba kane kekam hakini kisngi ke ban sawan kan solong kekam ke basiso namar bi bangi na kaliang jong kaseng kat ba 4 siso kane kekam ngiru nginem 4 syong thai bat nginem res kumba res hakini kisnem barak sau san snam kebaladap te khadu yuai ngasngau ba banong ba kane ke isu kadai kabawan ra artli ki mentoy kabanengkong kadai ya ka rural area kabaar ya ka urban area ha rural area habangi yo ya ka education kababiang nginem don kam ban lek settle se urban area ban wanra ya congestion ha urban area urban area ka yo la ka jong ka benefit ban drop down ya ka congestion baki simple people young people na nong kendong kinam yo i ya kini ki example ki basneu ki balajia haki area jong ki sor Shillong te ni na kaleng jong kaseng ni singudei ba ban upgrade higher secondary school hakatai ke area nong thleu circle nong thleu area
borok kawe. Hantai kedon tang kawe ke higher secondary school. Kataru kedai ka jing bamban sel sewang bangi ngiris da ka senang. Namar bangi ladon kampalat na kata kadaw la manage da ka senang, la manage da kinong song senang. Te hakum kata ka khap ngasngau banong ba kibor ba dai pek ya ka education ngasngau dai banong nga request ba pin le kham kloi kumba kana ka kam kelas lam bat ngikwa ban yo ino ya uso hakine kisngi ke bandangwan kublai sibun hakibidi bat kini kisngi bomenta na kaliang jong HYC nong salkel habala tanpa nang bau edition secretary jong HYC ke na kaliang kejungi ya kani ke isu nila remind na puar sa government but take seriously ya kani ke isu na marba kadong katay kejungi ang tayo kita lalang tam kerti ban upgrade ya ka umthong nong kleo government secondary school sa kaya secondary school kata kadi ke banungkong kebaar kalong ba na kaliang kejungi hadin kejungi bodin nila ya kendu education minister banda kaliang kejung uru ula ay ka assurance yangi ba hadin katuk ni min sala ban upgrade no ay ke school ba hadin bengla ekran ru ya darto school education na kaliang kejung uru ay kejuhi ka assurance hanrai ba kabakam sejeng mut ingi kalong ba na kaliang kejungi idang buru ga appointment bat ulo kalong meli jong kamarang konstitusi henry hadu menta 4 ai ka kanu respon yimi wala persang ban phai uleng ba whatsapp ha ka bide begini kejingdon kam kejungi te ngangets kam bah kini kisni na kaliang kejung uru un ai ya kejuhi kajing yang kendo ban ngin ya discuss ha bide begini ke kam nomor balai ngong menta kani ke isu kalau long penting isu nadu bag government kalau notify husnam arjar kar khandai hadu mentang mi unuru sai kenal na kaliang jongga government hagi di pat ban upgrade ya kata sekolah hang tai kejika bar keju kepor na kaliang kejungi kentu ni ulo kalau mir bas ngum ha simcia gini ke isu nomor balai ngom ta badi simcia mar katai kejika jungi kejika kabla idon kamha lasang ya sekolah kasnem sijar khandai spa san punreu bar kani ke sekolah menta kala cross ya san husnam tam de kejing mi jong kena boleh nak kata jeka kala ada hijar mut kala penmi iwan skor syani sya sulong kani kala nang pen idu musim ni nomor beling ongom tak idu musim nomor beling kena kejongi bom don kayu angkot teng iwan skor syani labun ski drop out dan kani kejing yo iangi kumuti kena mi iba ka penduk musim hai kena pulih kamtam nak kendong te khamtam ru kaji khamnya jong solong li iya kawai ni ajumot sarkar ni ongba lada ka sarkar ka penyar trapule puthi sa thain nong kendong kanang pen keluit ru ya solong nomor belai ban krit ban pelalu di ban pen keluit ya solong kalong ba ban ra ig department bo fair na solong khamtam ig education department umde ban pen khamnya khani solong de henre ban airu kita kaji kepule bobit babiang hak thain nong kendong te kani ka diga jingkerpat ke jungi na kaliang jong HYC te nang ni sakmat hi kwa bah kini kisngi banwan bro hakpor bangi ngadang budin ya kani ke isu nadu usnem arhajar khatsa na kaliang jong HYC kala budin ya kani isu ndu usnem arhajar khatsa te den arhajar khatnyo nasim ku edition secretary jong sing HYC singkmi hadin ba bangla budin ya kani ngi ba ka state government hi kalau notify ru south league score hakini ka jala ki jongi ban upgrade chakaya secondary score tengah kerban scam bahkini kisngi bat kebenai ke banwan ni kisnam ke banwan ni iba bro ini south league score inla ban upgrade no sika higher secondary score kumba ini lai i hang ni ka score ban upgrade sika higher secondary score ka batungkong kadai karambai government secondary score ka baar kadai ka nong talang government secondary score kabalai ketika terusing memorial secondary school like so bat kabasau ketika umthlong long tliu government secondary school dengan kerman skam begini baru sautli kin ulong no hagini snam gumwan wiswa